ya nambano matuhingire tukwaunga no kahingiriro karwe michandagi no kusha we kwako kanango kisha ngo karwe ngo katenga ko kurukondora rwe mara karo nundu tena kako injurirwa rwendi lokusha shiri ambapitithimo oshikwae mundi himo bapitithiwa kuheya ye oshikwae unoho kufa kukaravi unoho bengi oshashi twahongwa ko shakonga indithiro yetu ndi twakara mukushiwa mu bahonge betu ko banane betu hongo muhingo wao kwabishwa kwabe munu sho mono kunguromo mara potwingita poka betara kushabi injo mbepe loini maihe kushachiki mara chinde nini obino bingi byape uliri bimatungulire komatuhingire nembondi nikuingira inabye mbo umune wanje peyo unongo wanje okushamesha hama pora injo tu kondono ne kushabi hapo mbapitithimo inji muhona jawanga ponje banga kukushabi amina obe tupapitithiwe kukushabi tulire obandu mabe kamuno kuzenga ndu hakata shinge au tama no kwingira kuchapate ko kwami ukamuno kuzenga mena akushabi onanji ombapitithimo o passport anje jimai hitithwa mwami mukushabi amembana mi amoweyo po amamu wa Yesu po amwami umukalire wa Yesu po amwami omukongorere wa Yesu meithane no mu Yesu bathana ku Yesu we itekatenga ulime yango kushendagiri kwa kusha muhona wanje meshandagi kumukali wa mukurunga muhenga mapulatene kusha ngaliro be muhona wanje gwatunu mutima we ngalengwa tunu umwinyo we kukumutana ora kusha mayenene okuvuwa embondi ochakongaliro injobe muni mu veri kusha mayenene okuvuwa meshandagi muhona wanje katukaende pamwe mukati kushingirisha lino ndi nyala Yesu amen yeah injetendeke mu roma banduliro miko nigire hayo likana kana no pena no mbapira changuro inambi wananjo okuli honga pa mumbipera aba tuli kuli honga pa mwe kukaenda pa mwe mumbipera kuyabi ko miko nigire habi changuro inambi bihi kwamba uyaruke nabyo kwa ngabishya kambura movi ya ama banduliro ekondrolisha mirongo ibali na mbali ede ulisha mbali ni Yesu ashatara animeya shimanga umunenga ndu ingungu matakamisa omambo oma prophet wembondi Yesu muningo mahingire kambi kayona ngali kohereka Patmos Yesu muni mashana yo umuninga ndu omabanduliro embo rokutanga Kristo tuthoko mutanga minalo binabi bali kitengo choshi jambi omumeme wabi henuwina onjambi omukuturo womwinyo amawandurire kondori chatano ede walisha hambo umwe nede walisha murongo na ine malisha ni shalomba alireshi mbamumu onjona nja akuramene ko murungu ushihabero cyo uhona mukatinu nja kundorokerwe i yo byutwa obina mwinyo bine no banane onjona nji iya imunika ayo yatu oyo yali nobonya hambo mbali no meho hambo mbali no inga omeho hambo mbali owo mbepo hambo mbali danjambi da hindwa mowe auhe no bina mwinyo imbi bine yadira abisha amena no banane alideshiba shibe iliwisire pehi nabe ilikotamene ku njambi waratena po namba pe likiuli indi eyuru no byutwa yeyu mbima bihungire indi eyuru no byutwa yeyuru bima bihungire onjona nji shaga no kuchitu ina bihembinu oshwa munu inamba bihembi obanane be kwabira pehi obinamba bihembi obinamnyembe binembi abi wisire pehi no kulikotamena kunjambi
shiba muna munjonjoni jiri Yesu omulwa wa David. Nguru kakaye punawe ya babra ne vyo munishima hungiri Mateuva ekondolicha 23 eleva omurongo na 3 ngaduko murongo na mubi Yesu watubukire na shakuo amembapewa ouvara au hemeyuru na kombandehi ngomuno bina mwenye bilinu oshimwa so kuyenda ko biwana abihengamwa akuhe mukaisepo obandu obahongewa banje amamu bepapitisa menara tate noro muna nombe ponjapuki Yesu muningo mashana mbapo uvara beyu ondo njonanji shimairi bandura ku Yohane thamukokoberwa hikapatmosa obanane mbo 24 nobina mwenyembe binembi shibabita mu njonanji chibaye munika yo yakoka ondo njona mai representa ombidije bawo kuhingira mekondo bawe ndini mai yabi ogiki aliso biduye okushalitha hata na hikiru kwao okuma bya ingwi obiname byaningira kuyihe koma ukito uje wainenitha yakura Yesu tanga Yesu kambura mu Yesu hitamu Yesu umuno njamu yarwe abano mashabi amuhe kumusokienda mu hukade heinira uye mukavubalite evangeli numuyise po bahongewa okuhonge mbondi shinja mishime honge mbondi kugushero ukahongo mukwenu waro menara Kristo ya inga yaroma mbuwewe munyo maselina pe matore emiyu washabi nibiletherwa oshimwa so kuyenda ko biwana bihe ngamwa akuhe kapona pe mupato pra ngamwa akuhe mukaisepo obandu obahongewa banje amamu obahongewa one banje geri Yesu kabwe owoshingurisi wa uli amamu bepapitisa menara tatinoro mwana nombe kujapuki okay ila roma buwe muni maseni bara shuve ko ke bora efese kondori shaine ede bori shaine muri yatano marisha ni orutu irimwe uriri nombepo imwe uriri opunga pe no maungiro yemwe uriri njambi ke mu isanena muhona iumwe uriri no ngambuliro imwe uriri no mbapitisimo imwe uriri 1 imwe okay poporu thamawe higena yete ne kubibura apostol kondolisha murongo na muyu ede betenga ngondo chatano chitutubuki Apollos nguda ali mokorinde Paulo thawa tapakana orukondo aruherwehi rehindo nu eya koba Efesus numo Efesus eye wa baderemo obakambule shiba nebe pula nayi ene mwapewa ombepo onjapuke indi shimwa kambura po inde owo alire shiba diri abesha ete katuna pupwa vuba nangalire ingwi kusha kunombepo onjapuke Paulo tha apura asha nene hapo mwapewa ombapitisimo yashiki owo abediri nayi twapewa ombapitisimo ya Yohanes ngoma bapitisimo mundu Jordan Paulo sa oshasha ombapitisimo ya Yohanes yali oyaimba mbeli tanaura koma ubi wawo neye waraerere oba Israela kusha bekambule mu ingwingu meya kombunda ye kusha omu Yesu no oshiba dubire omambonga alire shiba papitisiwa mena la muhona Yesu obandumba bali oba Kristo shinge amina wawe mara ombapitisimo jibali na uyo kana yali injo oya Yesu yali inji yo ndana ukiro yo urunde wao repent your sin moshingirike ombapitisimo ihe yani baptizo okuyenda kehiyomeba omeya yezo kuku shira orutuwe aruhi obufukienda kehiyomea kimwe yabi momu bebla nyinga ilini owingini ufukienda uhe kehiyomea odhengi hambo openduka rukwa oithama mkuwa mamia rukwa kuya membora uri mabingiro shabi
ombapitithimo imwe ngambulirwe imwe mara ta Paulo hashimapura wanamile warondo bakristo mara bali bapapitithwa mu mapitithimo njo ya Yohane yango ngayingirisha biriza na uri koma urunde wenu anoba ukushabiri tanaura ko urunde wa mara kanaba kura Yesu munjizo nini nambara para tena rukwa abaroma ikodolisha hambo umwe ede betenga ngando kulisha ini nambara ngatushefi apa ufani ngatupandire pouvi kokusha oshalisha njambi chitakabari po inde unditi ete putwa tira ouvi matukarere vi muwo ene kamuno kushiwa ete atuhe mbutwa papitiswa mu Kristu Yesu twa papitiswa mundiro ye are shitwa papitisiwa twa pukwa puna ye papakwa puna ye nu tukara norupa mundiro ye kokusha Kristu punga apendwa mawakoke iye omasa omanene wa ye ete wina alire punga atwa kara no mwinyo omupe mali he kushashike ponanda okienda kihiome banu mbapitithimo okienda mehiome mengo yonzi pratene mbapitithimo nu inji ya Yohanes mundo du Jordan bomba pitithimo yongari mbapitithimo jizo kukara mo mamishinge embi kama kulipetera momiani ikako mara mbiso kuhita uhe ambahangwa iyo munji papitithi ingihitita kihiome omia ayikushiro rutu wanja auhe memborawe amishiba hidiki homia mihinu kufuba bakana shomundu ngimo chali bakokana okushali kole nangwi wakoka hidiki homia mara mombendukiro kupita momea ngwatero yanje youpe okwisha puma pingi sabi etetfakoka mu Yesu na tupenduka muye opuma tuzo kupapitiswa minara ihe kuna wiki hiomea minara ihe noromuna nombepo japuri ambependu kakuyitiswa hapo tutatu minara ihe noromuna norombepa witi za hiomea uli minara ihe noromuna nombepo japuri wapapitiswa ambapitisi maisha na mara ndilo ndio bakristo wengi bapovete batenga eyubandi etenga koshibike ndiro fondaha mokusha Yesu eye omapenduka mara mokushita oshina ohamukwa na isho obe uyanja omasa no usemba kusata na minaro kusha obe koneyuva rokutanga muhona woye ngwa mema abihe mebaberwa nu oshina shita mesho evolution anu opuye rambo moshiperendero membra mesha bi body bari ingiro yabi obeshu shabi Yesu wapenduka mewe batenga nduru kushirike ndi peri na wapenduka mewe bando obe mewe bando obe menabusha wapenduka mewe bando obe mutangira mu Yesu diri ofonda ndire wetenga kushiriki mara ono tokushwa na kushabi obe shondwa watu waike ubando ndwa toro omuni mara ombe pelandi heno kushana mara be pelaya tupa kushali ngatu mutange methapata rume uri shahamba mbali rume ondiri ori orobyungura mara horomende no uye no constitution na de henderi mu uyenda de yanjo matha yeyobandi diri of etenga kushibike diro fonda obendumu na sheri yapuki mari yuando karino shina ungura methapata pumere evolution apike opiera mashiperendero mukiyeto binambi yetiete lambisha fala ko njima muno bino bingi peke bitwaiti wa mahongere kutu hindo anasho yetu kuskola nyundi ya uja ove orubeden obendu modiki eyuba etenga roshibike chombendiko yomuhona wetu Yesu Kristusa shanje ombapitithimo yapanjara ouna ndenguayo ratena ombango ya njambi mutho kwitwara koshuru mwimbi bimekurakida mara ete obandu tubanga okurauka no umune warwe bwetu pili kaina na apela mokuye tara kaina na apela nu
oshithanekero shiwo eto bantu twangukieta omwine wetu ondo batu amenya amemu nishishuwashi apeduka mewa ndo yameto kushita mwanambo mara ngo muhona kana ashana prateno example ombwa yakaina na apena Yohanetha kondoli cha 3:23 maisha ni Yohanetha wina iya papitisire mo enon popedu na Salem shinga apali omeba omengi pali no meba omengi obandu iyabe yakuye neye ebe papitis pali no mea peto kukawa meo mengi kapeno ina kushabi ombapitisimo watoro omiape kopi nekutitire uliri poshiyeme kako uthoku hita moneva uthoku koka omwano ombapitisimo po onduri po ondondo po ohabiho yombapitisimo peto kukara omeo mengi josue mbata pondama omea omengi ovegumwe hitimo ovengi kakutiyo omea kako edeba marisha nao oshinasha beshimbe yango kuhingirira kuhinge ba kuhingiro kana oshitanekero mu shoshakaina kala keina no muhana wa nigirabi eto mbunguhiro kwami jishito mbunguhiro apela aeto mbunguhiro yoshina mwinyo menaje akalire ihe obinambya ongura adepushina mwinyo menaje ali thobondo po ari muri thobondo mara keina umuntu ngangura mu bikunini amune amaite mbyo yo bitengo ora kumuhona yes amadhibiro yemwe mara o standard aponjo ndondo ombinduito kutika yo urunde wetu mbutukana kakuyeto obi hape mara mushina shonu umune shaye shino shinene keina pale pera hape la menago hebi onando la reru muhengwa muhona shima barangu njeni kwa ramu okujabi apume jabi ngatungulithe omadeva wembondi atungulitha omadeva womune wetu bipilonga hopo nambuli ombabitizime iso kukara no meba omengi omundu ngetho kuhita muyo mara ongaro yokwisha sha obandu no meba yadako katolika kumbo mea mwandu yadako katolika hino kwango kwatako yameta kokereka bumehiti mamengire mbo washiri bolipo amemengo ushabi shito research ayiwe omundi no ngura pa research we pa hakune mbondi opa hakuno ngaro ywe yokumuna yashike amimba bapa hane ebango washiri eningiri washiri muone gyarishire washiri pa washiri mo muno diriro kongora papa tuliro gitende kupetulutho mutenga ekondoli cha 3 elewe 20 na ime dimarisha ne odembepo dali odaimba be hali no ndubiro kunjambi indu eyesha unjire mumurekima mu mayubanga wanowa shia ungurire ihi oshitendere adehe kumwe hambo ndatu bayamenwe iyo meba no mebanga owo oshira isiro shomba pitisimo nambano jimai muyama nomba pitisimo nji mai muyama nu ombapiti simonji oyo omaningiriro ngashitwa kunjambi womeri shiviro omawa womumutima noyo imuyama moshimbe shokwisha Yesu Kristu wapenduka mobakoki okuja membora shiri mutazi bashithanekero Petro tashimayingiro kunjabi oshithanekero shanowa muhona sha etombura uromburo 40 mawa 40 no day and night ubinaje byakoka binaje byakoka ne umwanombo kuita kihomea muhiti kihomea mo ono kufuba na mokoka mara yapinduka o standard onjo ufukuhita kihomea kapeno kusha bimotiriwo musha shomea po motiriwo mea peso kuka omea omengi ponambo opaka hu musuku kongorera mbepela mehe petro hapo namba mambo wewe maka hushinge mbo nokuhingira uli tandai wareze Mateo 3 elebo ndiye tinanga ndiko 15 mumayo wangu Yesu wadhire ko Galilea yaku Yohanesa pondondu Jordan pratena kusha apapitisiwe iye nungwari Yohanesa washire ku Yesu washaira Yesu kusha arundurure omeripura we no pashira naye
ngumba soko papitiswa iyove owami nunambano ove weya ku ami ale nungwari Yesu wemudirasha nambano kapena ngapeshitwe nao shinga komuhingombwi amatu yenenisa ombango ya njambi nu Yohanes aliresha itavere okomupapitisa wamunu Yohanes amashiwa kuja Yohanes yenu uno ndemo mwenyewe ondu Yesu umwiruku kunde yapo kupapitisa Yesu umwiruku kushomundu ngawulwali Yesu kana alino urunde kuza kutijinga nduchi machitombura 23 na hambali simege kupapitisiwa ogira mimbora tumeshabi ovantu tumuna kumune wetu tumuna amihito kupapitisa mara injo ombango ponjo nduri ponjo fundamento ya njambinji mabango kuchabi ochina chiungure oshito so kukongorera kaumune wetu aibe kumba miyaba bimbe kuba hitaki hiyo mea Yesu yengu mahingiri kami ebuliro mape yo mundu akura ombindu ya Kristu koshikoroise okudambo hanja ombaka twi kwinji ombapitisimo nunoho nunoho ukongorera Kristu mape hapo shiri kwapira ye kwami okuyenena okupapitisiwa memboraro pona bulio mali bravi mape ya mundu akura Kristu maro hapa papitisiwa akura Kristu beki yakura Yesu ambodo kongora Yesu mape ya shiri namba biungura mbeo kako obeshiwa akura Yesu ndino ndi wakura Yesu wakuronjo yo kusha omurunde nuwakura Yesu kushabi chiri angwali Yesu bapira kwa miku kuyanja kuyakura Yesu amaito munyanje bali omuhona wanje ameshimba no kuyakurwa muiri njo nomorubere ndo orutorohi poshi nanga masheshe mashingura chito kustopera mburi ami ya hakaini nondiru omurume ndungu ngakura ngiri kole na muiri njo murubere ndo shimba utokyakura shari obe muri Yesu muhona wanje mukwa wanje whatever inabi yali uri muhona munye wanje anishiwa na ambitho kuhita kihome ambitho kukoka kushambipenduke ondu Petrufa wano kuhingira mbeni kushamu mwanombo ombuma wungura oyiriki we ono yakura Yesu uri otokukaenda uri otokongera Yesu puo mara kwa mungu mbapitizima uthoko mungu mbapitizima o standarda o veta yanja mbionjo mea puyo no shau festa nena hapo shiri kwa pira ye kwami okuyenena okubapitizima mara kwa 16 ele kwa 16 mara ingwa kambura na papitisiwa mahupisiwa komunyo nungwali ingwingu hino kukambura na imbira hiwa ingwingwa kambura kushabi Yesu erami watirami unambano shirishira menurundwa nyembi bithoku muyakura bakambura no platina ele bale shabi na papitisiwa uthoko papitisiwa no kambura uthoko papitisiwa o standarda yomba pitisimo yo kukonda ku Yesu okambura oyakura opapitisiwa okoka hamba penduka mu Yesu bepela maisha ni obapitisimo oyo bakambule nuka yo unashi mara unashe ushukisiwa kunjambi nuka opapitisiwa memborare amine toka nasho katiti kugeheno kushua kushabi Yesu une mbi Yesu era omasho ngofu ukano muri pura we ni uri mburuka we kushabi angwali ami ngo muhona anje mbi nisha no kuchu chauto kufrestano inemba bihembi shakambura omba pitithimo oyo bakambure kayo unashi muno wandu beba pititho unashi kawe marapenda bandishi bo uyengo ndoroka mbi shwa muno shinaja thana kuna icho chitekame na nushirwisa ondi yali sedeva omba pitithimo oyo bakambure imwe gakambura na du na papitithiwa ino ndibama komwenye
nungwali ingu hina kukambura maimbi ya hiyo ezeka huli. Okay, njeti ende rwapo namba rwapo Mateo 28 edevolisha mulongo na muyimalisha nini oshimwa soku yenda koviwana avihengamwa akuhe mukaisepo ovandu ovahongewa vanje ama mube papitisa menara tatenoro muna nombe pojapuka kona kuhe kumwei na ndikusha wale wawali no ruto hikwali no programa kushima okushitani inga ko uka no programa ombepo japuka njito kuhongolera poko kushali moka ungushikwaye mara shwa hakaine no ngume ndungu yashi mundu mango ba wavumbu ya muhona washitiri mbapiti bito kukaendera bayi manukire ponando omundu ngono connection yeru oruto hindu naro karwe orwa Yesu orwe yuru oro binambi Yesu mbike kutira owatira unyowe ambe pelonga ya nambano chino charo chineno chichi papiti se rumwe momea kapovika vitatu irumwe uri kapika vitatu kako irumwe uri kuita mameshige mbono kuingira Petro mutenga kutolisha tatu evolisha mulungu namo ndatubalisha nini Kristo wina watira omau wipo rumwe ulili ingwi omuhina njo watira obananjo kokusha emutwale kunjambi eye wata osha omundu nalire omuna munye mumbepo yanjambi Memborawe kadu fukukala pukukatuka ourunde aruhe maratufo okukonjisa no munya auhe kuma uyenene okuheno kukatuka po okurunda para Memborawe oshinashi mushiyo kilimu na moshiti atuhenu twakotwa muurundi alenesha bito barundi nei tushiwa kushali oshiwano shigo shikwaye marashira kwami naove okushali oshinashi mishitire mara no hashiru kwami naove rukwao kokulita naura kusha muhona mayenene okutuyama opo mwashingomba uno kuingira mbe okushali waya mara kamuna kushabi shiri wandoke atate kabiri bikuyambi olombi ndembi shinasho chiba ko byungura apostolo ekondolisha bali de wa 35 mbali malisha ni no shiba vuba omambonga gobara yerwa ipetrusa alide shiba kurungisiwa nabesha nei ku Petrusa nako bahongewa obakwa puraten warume ndo bakwetu batushitevi njari bakurungisiwa barume ndu obakwetu batushitevi nani mendu bakurendo batushitevi mena mambonga Petrusa bezo bali chiro mudenu obinamba vive kurungisa mumwinyo shinge omwando nangono kwingira yali wakamuna akanangu bantu babetyo bikulia odombida na kyatati ombal paiya kama shungu bal paiya ka mu hinashi kontrol umunyu wetu hinashi o baro wango kuna no ina bihembi hinashi o muni hinashi mambal paiya ka pia ruke Luka sekondori cha 3 evolisha 3 malicha nini ndio Yohane thawari angire mehi alihe bondundu yortana amadu balisa kusha obandu beritana ule ko kusha njambi ebe isire omauvi wawo na kusha owo bepapitisiwe bapitisimo oyo pokati koshiwana mukulihe pura olonga indithiro lao urunde nuwina mukulia kura onjethiro kwimbi obishitwa byao yoye ondana okiro ujane oko okuri yakura muurekoto umutima weye mungaro yokunyaika nokuri hepura olonjito mara orondu shiuri mungaro yo madenge kushashiri bashitireye ukwao membora benu ndana kirondi mwe yabi shiri nandicho waka limu na mushito shinashi munga ungewa abantu atoma ngamba bashitiro shinyanya sana kuna inge mwa muri greta ongwa chimo washitiro shinashi sana omwana okuya pondondo na mwango kulitana ora ondu
wa munhu kuchikina cho achite cho ochivicho obiungura apostolo mabishani ekondoli chahamba ndatu edeva 30 nedeva 30 nganduko 30 na mu ya tulese pamwe de bando menawo ipimi yangu chali mu bemba oro ndicho chithanike ochisemba obeshufo kufrestana kuno ina mba no kumuraira ku mulungu rubedi matutire po 30 no okay 30 mabishani Filipu wa tubuka ketemba na kavuva ingwi omurumendu shima lese membor kama profeto ya Isaya eyewe mukura asha amambongu mole singa mwevu kusha maiheshike omwe topi wadhiriye asha mesora biyo okuvuva imbihi shimbi hino umundu ngumenji manguriri neye wa isa Filipu kusha aronde neye wa isa na Filipu kusha maronde metemba akarepe hipu naye nu indwi orukondo romashangwa eyendu ya lese orondwi osha ondunji twale wa shimai kata nosha onjonanji ha bandara shimai horwa eye kenapa nyamukura eye wa susuparisi wa nuka pangulirwe osemba waninguma yenine okuserekarera ovunde kuronade eupirore kombanda yehi rayanda omuhona ombondo ingwi wapura Filipusa asha alika nanjira era kusha omuprofete ohinahi mahungire une meri hungirire omunipo mahungirire omundu warwe Filipusa bayaruka okuhungira neye wa utira orukondoro mashangwa ndwi nu emu nubarisire ombude ombwa ya Yesu nunguda amabeka yenda monjira alireshibe ya omeba no muhona ombondo ashanai tara omeba owonga no shikena shimashinji shaere okupapitithiwo Filipusa we muvira asha shimokambura no mutima woye auhe obe moye nene okupapitisiwa neye wadhira nai mevanga mekambura kusha Yesu Kristu onguli omuna wanjambi mumwe etopi wakuramisa etemba nabe bali Filipusa nomwe etopi alideshiva pundu momeva nu Filipusa emupapitisa nu shiva piti momeva ombepo ya muhona alideshi ya tora Filipusa ai mu isapo muhona ombondo kemu mwine rukwao neye wakayenda onjira ye ayenyando enene shinene kombunda Filipusa wakamunikira mo estot eye wa tapakana obirongo abihenga cheke ya mu Cesarea amayende amadubarisa inji ombude ombwa akuhe ombe pelambonga huru kwao obulume nuga arefe edeva darefe mara kana ali muhanja ulizo muhana hakana Filipusa ali njira yenjali nayo batoroka yidango kahaturwa bukwanga bino mulume ndulimbu eyambu Filipusa adu amangururo mulume ndungu oyinambi marefembi omulume ndungu aro mulume ndu nga tiyo ongol topo di mariva byehira etopie maro mulume ndungu wali netundu no hobina kunganda kana wa shavu ombulenji kana wa shavi bado Filipusa kwambika bazi kunganda mbika thirika ko mukaendu kwa mabikotoki kako ongambulire oyo bakambuli obeshuwa kambura ufoko papitisiwa kana arubina yimukiripula omukotoka ombapitithimo oyue omuni no mwinyo we nukundiyo ndio andishire shitabu chavi amekeripula pomeka shitavi okuyi mena akushavi satana wa popo vino vingi no vinabyo vingi bya hitira mokati ko rutavi nduliro umuhoko vyetu amapanga yetu po biungura vyetu no kuhena omuni kuli hameno mbongalero no kushaimba ya mwinyo wanje kole na polipi oya meningire ko kusha kwetu wanje mbapitithimo kali okunjwa muhokandini
kaya mukunjwa ko mundo wiri mbali kaya kunjwa ko mundo ruto richi wa manuka kaya kunjwa ko mundo winali oirinjo orondu fende moye kaduvarisi nambano kaduvarisi kulambo papitise shwa manu kuduvarisanu omundu wakambura momo wamupura ameme kambura kusha yesu mwana wanje mbi mkwatelike matire yenu opapa pitiro echange kwa huli ya nambano opumehe bushabi anda mu byungura ba apostolo ekondoli cha mulongo na hambo umwe nila tuleze tinondi olichango mulongo na hambo umwe edeba tutuje milongo 25 andiko milongo 33 ndipili kwa mungu okay 25 no marisha ni numangara otuku unene Paulo na Silas iya bekumbu no kuyimbulira njambi amatangiro obapandekwa obakwa nguda amabe puratine kuwo shimanga oshipakara omanyinga nyingiro wehi omadeu nga fefirisa omadikameno wondeko shinene omibero abihe ya paturuka shimanga no mapando wabapandekwa ayepoka omushebere wondeko wa penduka nusha muna kusha omibero yondeko biri kamwaha washongo basi obapandekwa abehe baheni eyo osha nana engari yere na abanga okukeridepa omwini ngori Paulo zawara waera neraka enene asha orishiti omwini oshipo ete atuhe omutuli omushebere wondeko wa raya omushebere wondeko wa raya emunine akahana okuhita nakawora obongoro podombadeda Paulo na Silasa amadedera chadumba eve pitisa penje neve pura asha wahona banje hishitevi kusha mbi hupisiwe owo badira abesha kambura mumuhona Yesu mohupisiwa ove nonganda yoe okudambo ave tubarisa embora njambi muhona kuye na kuimba avehe onganda ye numweiri chingeyo utukumbo omushebere wondeko aliresha atwara Paulo na Silasa ekeve koha omadede wao neye nonganda ye aihe abe papitisiwa shimanga indino uru nowo neye nonganda ye aihe abe papitisiwa shimanga urune utuku momeo matavu utuku bakambura ombapitisi mumudu fwa papitisiwa onganda ye maiyamwa noruwe do ndumbo ore mabeya oshuro chonganda onganda ye maiyamwa mara ndumba bayakuruwe dendo peapo murumende mauto kudedera ndumba betanga muhanda kusha ombe pea muhona alimbo ailunga okusha ombapitisi munu kawo shina chokupfirikwa ebandini po muka andini oshina shoirinjo obekozo bukano binabyo moruto hendo rwe chalo kusha bishimunda omoshiti nao obinambi kusha byo ekabya muhona nara muhona ngalitangwa likana ya kanaka oleke pimba Saula popa urufa ashiwa ohungana mukuru ingwi opa kusha obe une muhona kanaka oleke una ruyungura ya apostolenu inji change pehuri muri lesere beni obingura apostole kondorisha mirongo ibali na mbali ede boli chambo umwe nganduko ede boli cha ngo na hambo umwe ya tobali shashike ponamba tubito kumurethera ushi chamubube mari shashike
marisha ni ngoda amekaenda na imbi na mbili popedhu na Damaskusa uyu ngora apostolo ethe gori chambo uthe gori mirongo ibari na mbari gori chambo Marko 16 ngoda amekaenda na mbili popedhu na Damaskusa oiri mangara mutenya chimanga ongerera no onamasa javira keyuru alireshie ya njikondoroka amembawira pehinu evu eraka ndashire naiku Saula munji sherere shike okunjirepa amembapura esha ove ani muhona eye adiri asha owami Yesu wa Nazareti ngumu shere okudepa warumeno bali kuna ami bamuna inji ongerera nungwali owo kabe mwine ingwi omundungu ya hungire na amembapura esha hishite shike muhona umuhona enjiri asha sekama uhite ukahite mu Damaskusa no ingo okumokarairwa abihenja mbibye kupa okushita nami oshingamba potuparisiwa iyongerera onamasa obenji kongorere shinga benji kambura okuoko na benji hitisa mu Damaskusa mushihuro hi mwali omurumendu wena Ananias omunangabuliro kuyatakamisa omatwako wetu nungwa yodhikirwe kinene iyo bayuta abehe batulire mo eye we yakwami akurama mene yanje acha mukwetu Saula muna rukwao mweili shingeyo nji ami bayaruka okumuna rukwao nu taramuye eye washere nai jambiwo tate mukulume wekutorera koshiwana jambiwo tate omukulume wekutororera okushiwa ombangoye nokumuna omuna usemba nokuba ombosiro yera kare omwini obeshinga amorire omumu ongonene okuraera obandu abehe mbiwa muna na mbiwadhuba nambano mo wombere shikene sekama upapitisiwe nu ukohwe koma ubiwoye indushiwa isana enare membara pomero jabi Paulus eye omuni ashiwa onga na mukurungwi opado kumizana bya muhona okushabi oshina oshikahuliri